siyabingezelelwa sonke ekuseni ngegama lenkosi yethu Jesu. Sithanda umbonga uThixo osihlanganisileyo. Engcenye singakazi singene phakathi kwenkonzo yethu. Ngicela umhlabelisi asincedisane lapha ngengoma nge-chorus. Ivangeli umhlaba wonke, ivangeli umhlaba wonke. Kwakhona abayaziyo la. Siyabonga. Evangeli umhlaba wonke malihambeli phambili. Evangeli umhlaba wonke malihambeli phambili. Malihambeli ithileli ivangeli kalihambe umhlaba wonke. Umpostoli uPaul uthi khona I am not ashamed of the gospel. Akanilama hloni ukubana ngichumayele ivangeli. Bakhona abanye abantu kwesinye isikhathi abathi bona mina ukuthi ngichumayele ivangeli nenhloni. Omunye sengathi yena hayi mina kanilaso isipho sokuchumayela kodwa sokukhuluma abantu laso. So uyakhuluma utshela omunye oseduze kwakho indaba ezimnandi ezani ezevangeli. Kambe nxa ukuthi kungangena inkalakatha yemamba ebedroom yomngane wakho, kungena inkalakatha yenyoka, ungaba lenhloni zokumtshela ukuthi ndoda kungena inyoka ebedroom yakho. Umekele sibili angena elunywa. Uthi wena mbele lenhloni zokumtshela ukuthi kule nyoka engene ebedroom. Akwenzi ingqondo angisho. So ungachumayela ivangeli kumbe ungakhulumi ngevangeli komunye umngane wakho akunjani, akwenzi ingqondo. Komunye umnyaka iMDC iqalisa zichisana kanzima leZANU-PF. Sasilayine laphana epost office ngezomunye ubaba eseqalisa ukukhuluma ngeZANU-PF ebantwini angabaziyo waphonga usukuma waqala ukukhuluma ngeZANU-PF. Ngathi madoda nxa abantu bekwanisa uba lesibindi bangalamahloni lokuthi bakhulume ngeZANU-PF, thina sikuthatha ngapha ukuthi sibe lenhloni zokuthi sikhuluma ngani ngevangeli eliphilisayo. Ngicela sifunde lapha uEzekiel chapter 33. Ezekiel chapter 33 sizafunda kusukela kuverse 4. Cela omnye amfundele uverse 4 laphana. Sizafunda siya kuverse 8. Ngicela ungifundele uverse 4 laphana oseyivula ngayifunda. Then whoever hears the sound of the trumpet and does not take warning, right? If the sword comes and takes him away, his blood shall be on his own head. Mana khona lapho uzaqhubeka. Kudala babesakha umduli around idorobho iFelabhusi inje kakulo mduli omude around iFelabhusi. Then phezu komduli lowana kabe kumi amasotsha alindileyo abaye bekhangele idorobho langkhona lalisakhiwe endaweni engani iqansile ku high ground kumbe entabeni nxa kuvuma yikho lapho kwakusakhiwa khona amadorobho kudala. Nxa sebeyakhile idorobho leliyana sebelifakela umduli omkhulu around
phezu komduli lapha kabe kumi isotsha elithwele itolopita angisho ukuthi nxa bengabona uthuli lwamasotsha kumbe lama-chariot kumbe lwempi ebuyayo sebehle betshani betshaya uphondo kuzwakale abantu bonke abaphakathi bangaba bengeza uphondo lutshaya sebekwazi ukuthi kulempi enjani ebuyayo wonke umuntu sesiba prepared angitsho olola imkhonto yakhe selola imkhonto yakhe ocatshayo secatsha lokho kumele enzani acatshe khona nxa kulabanye abakade bephumile besiyatheza inkuni out of the city sebezwile itolopita likhala sebebuya begijima bezongena nini phakathi kwedolobho amagede sevalwa amasotsha selinda angitsho sebesiba prepared so nxa le ivesi ikhuluma ithi then whosoever heareth the sound of the trumpet and taketh not warning, if the sword come and take him away, his blood shall be upon his own head. Nxa ephumile ekhonale egangeni kutheza inkuni kumbe yenzani bebadlala bebakhamanzi bayazingela bebenzani bengezwa itolopita trumpet leyana ikhala bese beyekela ukubuya bangene kusefithi nxa kuyikuthi impi ingabathola bese bebulawa igazi lawo lizabizwa phezu kwabo kumbe uNkulunkulu nxa esesiza ngejudgment uzabathatha njengabantu abacommit suicide abantu ocommit suicide ulecala ngoba ubulele umphefumulo angawudalanga odalwe nguNkulunkulu so umuntu ignore itrumpet nxa ikhala ufana lo muntu ocommit suicide nxa ijudgment ifika uNkulunkulu uzamfumana elani elecala lokuzibulala bakhona abanye abantu abayekela ngabo ukubala iBhayibheli bese besolakala embusweni bese belahleka bephila impilo yokulahleka willful ignorance angithi uignorant but ignorance yakhona uzenzele abantu abanjalo bafana labantu abazwa itolopita likhala angithi bese beli-ignore bese besifa bebulawa ukungazi abantu abafe njalo nxa uNkulunkulu esiza eseletha ijudgment igazi labo lokufa kwabo lizabizwa phezu kwabo they will be found accountable for their own death. Fundi verse elandelayo. Verse 5. Right? He heard the sound of the trumpet, but did not take warning. Right? His blood shall be upon himself. His blood shall be upon himself. Right? But he who takes warning will save his life. Right? Verse 6. But if the watchman sees the sword coming, right, and does not blow the trumpet, watchman lo ophezu komduli uthwele itrumpet abese sibona impi isiza kumbe amasotsha esiza abese sekela ukuchaya itrumpet fundi and the people are not warned, abantu bese besekela bese sebehlala bengakwazi ukuthi kule ngozi ebuyayo, and the sword comes and takes away persons from among them, abantu bese befika lenkemba bese bebulala, and he is taken away in his iniquity, but his blood I will require at the watchman's hand. Igazi lalabantu abafileyo ngenxa yokuthi lo adamele achaye itolopita kazange alichaye lizabizwa phezu kuka watchman. Mina nxa kade ngiphiwe uNkulunkulu imessage angitsho ngelilanga umlimi wanika amavesi ekseni abe mfonelwa kwathiwa khona ngiyacelwa ukubana ngizochumayela amavesi wangikhona wonke nganginjani ngase ngiwaphiwe ngingayala ngithi mina hayi angizimisela kuyathi ngoba lenhlonzo kuyachumayela kusho ukuthi imessage yona leyo lapha kade kumele iyefika khona nxa ingasafikanga umuntu abesefele esonweni uNkulunkulu igazi lalowo umuntu uzalifuna phezu kabani phezu kwami I'll be accountable for ngifana lo muntu obuleleyo I have committed murder. Fundi phambili verse 8 verse 7 ngicela ufundele verse 8 verse 8 right. When I say to the wicked, oh wicked man, you shall surely die, and do not speak to warn the wicked from his ways, that wicked man shall die in his iniquity, right, but his blood I will require at your hand. Right. La abantu bengafele esonweni thina imessage silayo singazange sibafisa nxa abantu bengafa bengaligcinanga isabatha
thina singabatshelanga ukuthi kumele baligcine uthi ukuthi thina into esinjani esilecala igazi labo lizabizwa phezulu kwabantu phezulu yikubona i-Seventh Day Adventist Church ihamba out of its way ukuthatha ingcebo bese kuthiwa ngeyani nge-evangelism nxa i-church board ihlala i-agenda yakuqala yikuyini i-evangelism umhlaba wonke jikelele ama-church wonke agcwele umhlaba wonke jikelele nxa ibandla lama-adventist lihlala phansi i-agenda yakuqala yikuyini i-evangelism ama-funds nxa efika engena i-priority yama-funds angene ebandleni yikuyini i-evangelism yingoda ibandla eliqakathekisa i-evangelism udlula zonke izinto ngaphi enhlelweni zayo ngenxa yokuthi siyazi ukuthi silecala nxa abantu bengafela ezonweni zabo. I remember at one time ngandijumayela ngise Ethnapi Central sasese Central ngijumayela ngabona umama onzalayo ebuyile eyivisita ngambona esukuma ngale esabela ikholi esiza ngaphosa ngakhala sibili inhlanhlango ukuthi isemoni yayivele sisiya emaphethelweni wabuya umama wabhaphathizwa the following day ngesande wawune baptism wabhaphathizwa umama uthe esebhaphathiziwe 2 weeks later wachona kodwa ngesikhathi esabela ikholo wayengakho kodwa 2 weeks later wenza njani wachona after a very short illness. Ngayizwa i-pain but i-pain yangikhona the comfort was that ngase ngeke ngamtshela la wenza njani wasabela ngasala ngiziduduza ukuthi hayi nxa sifike ekhaya izwe indawo uzabe njani uzabe khona. I was comforted by that. Nxa sikhuluma ukuthi ivangeli kumele lihambe sikhuluma nge-serious business sikhuluma ngebusiness enjani eqakatheke kakhulu usungayibona ngani ayiqakathekanga ngenxa yokuthi wena ngeke akuthinta enyameni but nxa sifike ekhaya ezulwini the first 1000 years sizabe izinyembezi zabe the first 1000 years izinyembezi zabe zikhona kuthiwa ezulwini kakukhalwa anje ezulwini kuhlala kumnandi but uEllen White xa esechasisa uthi khona the 50,000 years anje sizabe sikhala okuzabe kusikhalisa uKristu uzabe sesula inyembezi fine but sizabe sikhala okuzabe kusikhalisa ukuthi esibathandayo ade expect ukuthi sibe labo siphile iphakade labo sithole bengekho engeke sikhona lezulwini kade expect ukuthi uzangena lemuli yakho uthole ukuthi khona your wife is not there engeke sikhona lezulwini kade expect ukuthi lizabe lilonke lo husband wakho uthole ukuthi your husband is not there engeke kade expect ukuthi i-first born yakho izabe icontrol i-first born kanjani kayikho. So nxa sifike ekhaya ezulwini the first 1000 years kuzakhalwa ukukhala esikwenza lapha emhlabeni kungcono ngoba sikhala silethemba ukuthi kuzaba le resurrection but ukukhala kuzabe kukhona ezulwini kuzabe kuchiyene ngoba sikhala sikwazi ukuthi there is no more resurrection. It is eternal death, eternal silence. Abayamkela impilo, it is eternal life, eternal joy. So uzabe kusikhalisa ezulwini yikhona lokho ukuthi ukufa kwangikhona yikufa kokubhubha okungela kuphinda kwenze njani kube lo muntu ozavuka khona kulapha abantu abazaqasa ukunanzelela khona mhlawumbe abanye too late i-seriousness yani ye-evangelism ukuqakatheka ukuthi ivangeli liqhubekele phambili right. Ngithanda ukuthi ngilandelele kancinyane okwesikhathi esifitshane i-history ka-Alexander the Great engxenye abanye basayikhumbula. U-Alexander the Great inkosi ebuse iGreece ngomnyaka ka-456 BC. 456 BC akudala loJesu angakazalwa kudala uJesu engakazalwa. Now ilizwe laseGreece lale silibonayo namhlanje kwakule nkosi eyaphakamayo laphana eyithiwa khona uAlexander the Great at the age of 20
at the age of bangaba le 20 years la sibona le 20 years akuna le 20 years angibuza imibuzo ukubona ukuthi unganani umuntu ole 20 years ukhona ole 19 mbole 21 akula nangiyana ole 21 sukuma bakubuye right inkosi uAlexander yaqasa ukubusa ingaki yakhe hlala phansi selimbona umuntu ole 21 years mbole 20 years right yaqasa ukubusa inkosi injani ingaki yakhe Alexander the Great ukubusa kwakhe uyise wayesebhubhile uKing Philip Nkosi uPhilip yafa ithe isifile babe bemhlalisa umfana engaki yakhe but ihistory nasifunda imbali waethole itraining eyaneleyo ukuthi abe inkosi kudala amakhosi akudala they were not only kings politically they were warrior kings wayefundiswa ini ukulwa empini engakuyana uyabe se dangerous to the last engakuyana ungamfaka empini silapho kuliwa khona uyabe vele se dangerous to the what to the last ngoba uyabe theno waphelela la namhlanje ungafika mhlawumbe koIsrael at the age of 18 sebengamasotsha at the age of 18 abantwana sebengamasotsha wethu inkazana ngumfana usunjani usulisotsha usukwazi ukusebenzisa ini izikhali usukwazi ukusebenzisa imbhobho usukwazi ukulwa lokusurvive egangeni at the age of 18 now at the age of 20 King Alexander waqasa ukubuza ilizwe laseGreece imbali ithi yona within 10 years from the age of 20 to the age of what of 30 he had created a Greek empire wayesehambile wasuka eGreece waze wayafika eEgypt wadlulela waze wayafika la ngaphi waze wayafika eIndia icho njalo history kodwa kunithathekisayo ukuthi ngesikhathi efika eIsrael eseba ngiyafika eIsrael ihistory ithi khona wangena kuvision siyakholwa ukuthi umlimi yapha ama visions abantu abangakholwayo labantu abangakholwayo Nebuchadnezzar baphiwa ama visions bengasoma believers ayinjo so the Greek king Alexander went into a vision wasetshengiswa abapriest belayinile bephuma bengu13 anti babe ngu13 12 priests for the 12 tribes of Israel and the high priest as the 13th priest anti wababona ku vision bephuma begqoke ini izembatho zabo belayinile high priest ethwele iBhayibheli angisho iBhayibheli lakuqala lalibhalwe ngesiHebrew angisho yes it was the Hebrew Bible elithwele original text bephuma belayinile wababona wasesizwa ivoice ihistory lapha ngitshela ihistory anditshela into yaseBhayibhelini angisho right ihistory ithi khona wasesizwa ivoice isithi yona these are the people of the book go to them and they will tell you about you laba yibo abantu bebhuku hamba kibo baza kutshela ngawe now inkosi uAlexander uthe esenqobile konke eGreece ngale waba inkosi wabambanisa amakhosi aweGreece waba nguye iparamount king waqalisa ukuhamba learmy yakhe wayafika uthe efika eIsrael kuthiwa babe phezulu kwentaba so babona abapriest bephuma etempelini belayinile behamba kwafika engqondweni yakhe ukuthi oh that is the vision that I saw vision engithole wamisa amasotsha akhe eseready ukuthi attack aqede uIsrael wonke kuthiwa khona wamisa amasotsha akhe uthe esemisa amasotsha akhe waphuma enegadi ihatshi lakhe elimhlophe eyedwa wabaqonda wafika kibo wathi ngicela ukubuza ukuthi khona yini abantu bebhuku abapriest baphendula bathi yitho abantu bebhuku wathi lingaphi ibhuku bamtshengisa iBhayibheli wathi nani wathi ya uNkulunkulu untshelile ukuthi khona yini abantu bebhuku ngingakhuluma lani lizantshela ngami please tell me about me tell me about what about me uthe esetsho njalo bamvulela Daniel chapter 8 iverse number 21 lanike lizwi ukuthi uNkosi uAlexander wezwani Daniel chapter 8 iverse ngelika 21 cela omnyama mfundele masinyane Daniel chapter 8 verse 21 funda and the same God is the king right is the kingdom of Greece right the large horn that is between its eyes is the first king right and the rough goat is the king of Greece and the great horn that is between his eyes is the first king bamkhansela I vision kabani kaDaniel
bamchasisela ukuthi khona le yiso isizwe sani seGreece njalo wena nkosi nguwe i-first king of that empire. Angitsho right. iGreece yayisike yaba lamakhosi in the past, angitsho, but they were fragmented, babe ngama tribes, like asite Zimbabwe lapha kube lenkosi yamaNdebele, kube lenkosi eManyikaland, kube lenkosi ye Mashonaland West, Mashonaland East, kuthiwa ngamani la abaduze leMozambique lapha amachangani, kube lenkosi yamachangani, angitsho. Kodwa akwenzayo uAlexander esebusa ukuthi wabanqoba bonke, walwisana nabo, wabanqoba, wababuthanisa, wababambanisa njengoChaka ebuthanisa amamvuni, angitsho. Uthe esebabuthanisile, when they became an empire, he was their first king, angitsho. Wasesuka lapha esenjani ehamba lapho. So nxa befika lapha eIsrael bamchasisela bathi hayi wena nguwe inkosi okukhulunywa ngayo lapha ukuthi uzanqoba umhlaba wonke. Usunqobile umhlaba wonke, you shall die, wedwa ungabulawa ngumuntu. Bamchasisela iprofessor leyo. Uthe seyizwisisile uAlexander, history ithi khona he declared Israel as a Greek protectorate. Sikhamba sonke. Wathi khona iIsrael akulagazi leIsrael elizachithwa. Israel is officially protected by Greece from now onwards. So wasuka engazange athini agwaze umuntu, engazange abulale umuntu, wadlula ilizwe lase-Israel laba protected. Uthe eseqedile khona lapho wasecela ukuthi khona ngicela ukuthi ngithathe ibhuku lenu leli ngilitranslate into Greek. Abapristi bavuma. Kulapho kwaphuma khona ini? The first translation of the original Bible. Sikhamba sonke. Yes, basebe ama-scribes akalokuzeni aweGreece. iGreece ngaleso sikhathi yayinjani? Yayiphucukile. Kwakunama-teacher aziwayo adumileyo, ama-teacher o-Aristotle abayenzi be-history antsho liyabakhumbula. Yes. So ama-teacher labo, ama-scribes labo bahlala phansi batranslate iBible from Hebrew to what? To Greek. The first translation of the Bible. Right. From there, waqhubekela phambili uAlexander esenza njani? Conquering other nations. Wafika ngaphi? E-Egypt. Right. Uthe esefike e-Egypt laphana wayakha amadolobho athize, wayakha idolobho ethiwa i-Alexandria la namhlanje lokho likhona, angitsho. Yes, i-Alexandria. Uthe efika laphana wakha idolobho walithi i-Alexandria. Waphinda wafika kwelinye idolobho njalo futhi wakha elithiwa iByblos. Kule dolobho elithiwa iByblos. Right. Lapho kwakuse-Egypt okwakulinywa khona ipapyrus, angitsho. Abantu be-Egypt babevela bephucukile, bethatha ipapyrus leyana bese besenza iphepha leli esilaziyo namhlanje. Bese besenza njani? Bese bebhala kilo. So the Bible was printed ngaphi? E-Egypt, eByblos. La printwa into what? Into Greek. Yikho lithiwa iBhayibheli ngoba lalilungiswe eByblos. Sikhamba sonke. Right. Yikuhamba kwani lokhana? Yikuhamba kwevangeli. Now, kuthiwa ke khona kudala kwakuthiwa khona nxa benganqoba asithi baphumile oAlexander basempini benganqoba kwakuthunywa umuntu back ngaphi edorobheni headquarters. Kuyakhulunywa ukuthi khona hayi epinyade sikhona sesinjani, sesinqobile. Ngoba ingozi eyayikhona kudala yikuthi khona abantu besempini asithi balwela koBulawayo, balwela esigodini. Bengafika khona ngale balwe labanye abachayiweyo babela ukubaleka ngale bebuye ngapha back eFelabhusa nje kusela omama labantwana kuphela. Bese befika ngapha sebesenza abakuthandayo, angitsho. So kwakumele ukuthi abasele balinde ekhaya babekwazi ukuthi khona impi ekaduliwa ngale sinqobile, we are the victors, they have been overcome. Bengabuyi sebezoyethusela abantwana ngapha bona ngale sebenjani, sebenqotshiwe. So kwakukhethwa umuntu onjani? Oyedwa onejubani ozagijima abuyele ngaphi ekhaya
ethwele indaba ezimnandi ezani ezokunqoba empini, the good news of victory at war. Angisho right? NgesiGreek i-good news kumbe indaba ezimnandi zokunqoba empini zibizwa zithiwe i-euangelion. Kuthiwa kuyini? Euangelion, right? I-euangelion yisiGreek esitsho ukuthi good news ezokunqoba ngaphi? Empini, right? Bathe sebezama amakhiwo ukuthi bakukhulume ngeyabi language babe sithi i-evangelism. Angisho kodwa the original word is what? Is euangelion. So basebe sithi bona i-evangelism. Base kusipha i-evangelism. AmaNdebele ayehlule ukuthi athi evangelism basebe sithi evangeli. AmaShona ayehlule ukuthi athi evangelism bathi i-evangeli. Yeah, kodwa the original word is what? Euangelion. Indaba ezimnandi ezokunqoba empini. The good news of victory at war. So lo muntu oyekhethwa ngisotsha lalikhethwa wawukhethwa isotsha elilejubani ukudlula amasotsha onke. Ukhona lejubani ukudlula bonke la. Ukhona ohlupha esikole ngokugijima la. Phakamisisana. Right. Nangu ngiyalo oyehlupha esikole ngokugijima. Right. Bese bekhetha umuntu onjalo abese gijima. Now eGreece ngaleso sikhathi kwakulegceke kumbe kusa desert like angitsho. Oh, eyayi 75 miles. I-marathon is 75 miles, angitsho. Right. So kwakuyi 75 miles, a stretch of 75 miles okwakumele ayicross aze ayefika ngaphi? eAthens, capital city eGreece. Right. Aze ayefika ngale ahambise report. So lo umuntu wakhethwa kwasokuthiwa kagijime ethwele indaba ezimnandi ezokunqoba empini, ethwele i-euangelion, ethwele i-evangelism, indaba ezimnandi ezokunqoba ngaphi? Empini. Wasuka wagijima wacrossa igceke lasemarathon elali 75 miles. Wagijima imbali kumbe ihistory ithi lo muntu wagijima non-stop kazange aphumule. Alingizwanga. Nxa wayegijima ahlangane lo mamazala wayengelasikhathi sokuhlonipha umamazala, wayecontinue egijima uzakhulumisa umamazala eseqale wafikisa indaba ezimnandi ezokunqoba empini. Nxa wayengahlangana lo mamazala wayengelasikhathi sokukhulumisa uba ngangcono ukuthi wekahloniphi, kodwa yena ehambisile indaba ezimnandi ezokunqoba empini. Nxa wayengahlangana noma yini ayehlangana lakho endleleni wayengaziniki isikhathi. Nxa wayengahlangana lesihlahla esilama-orange kumbe amabhanana avuthweyo yena elambile wayengelasikhathi sokudla amabhanana, wagijima non-stop 75 miles. Xa wayefika lapho kwakulamanzi khona okunatha ewomile kazange anathe ngoba wayejahile, wagijima non-stop 75 miles because he was carrying the good news of salvation. Wayethwele indaba ezimnandi zokunqoba empini. Wagijima waze wafika. Ihistory ithi yona uthe efika wafika wamemezela wathi khona hayi ibutho laseGreece linqobile empini. Uthe eqeda khonapho besamdingela amanzi okumnatha wathi di wawela phansi wafa. Kodwa ukufa kwakhe awuzange kube nendaba ngoba indaba ezimnandi zokunqoba empini wayesezifikisile lapho kumele zifike khona. So nathi nxa sithwele ivangeli kumbe sithwele i-good news zokunqoba kukaJesu Kristu esiphambanweni, akumelanga kube lento esiphambulayo kumbe esiyenza sibe nobuvila kumbe esenza isiphambule kummission yethu ekufikisa indaba ezimnandi lapho kumele zifike khona. Kumele sigijime, nxa kuvuma sigijime size sife, as long as sife lempini kumbe sife lemsebenzini wenkosi, siyazi ukuthi sile resurrection, sile eternal life esilindeleyo phambili. Sikhuluma ngendaba ezimnandi yezokunqoba empini, the good news of victory. Ngifuna sifunde u2 Kings chapter 7 ivesi lika-9. Kodwa singakaze sifunde le ivesi, kumele ke sithathe ithuba ke sinakane ngento ezenzakalayo emhlabeni. Omnye umnyaka omama kaDoka
Bangashaya evangelism. Now uthi umama lo uthi yena sathi sifika komnye umuzi sabona i-curtain lihamba so ukuthi kulomuntu olungizileyo ewindini waphinda wavala i-curtain. Sathi lapha kulabantu kuthiwa sangena. Babe senze door to door evangelism. Athi sifike emnyango saqoqoda no response. Saqoqoda no response. Saqoqoda no response. Abanye bathi hayi asambile. Lo muntu engasibambele. Yena uthi hayi inhliziyo yami yala. Wathi hayi asimzameni umuntu lo phela ukhona. Mina ngibonile i-curtain lisithi umuntu lo ulunguzile. Umuntu lo ukhona lo. Uma wona wabuyela. Baqoqoda, bamemeza, baqoqoda bancenga. Wabuya wavula umuntu. Uthe vula isivalo bangena. Bathe sebengenile. Bakhuleka naye. Bafunda iBhayibheli. Bachaya ivangeli. Bamtshela i-good news. Bamtshela indaba ezimnandi ezokunqoba empini. Bathe beqeda khonapho wathi hayi ngicela ukulitshengisa something. Wabe buya lawo engena lawo kwenye i-spare room. Wabe batshengisa kule tafula. Kule situlo phezulu kwetafula. Kule ntambo ewetshelwe phezulu. Elenuzi yankhona. Wathi hayi ngiyabonga kakhulu. Ngoba sengicabanga ukuthi impilo yami ngiyekele. Ngesikhathi nalifika benilisa ukuthi ngiqanse lapha ngiqede impilo yami. Manje ngendaba leli elintshela zona ngicela ukuthi ngikhiphe intambo le ngiyishisa. So emhambeni kwethu alibona sithumayela ivangeli. Engcenye wena usungehluleka ukuthi ubone ukuthi umsebenzi wakho usize kangakanani. Engcenye ukufunda kwakho ivesi ukukhulumisana nomngani wakho, ukukhulumisana nomakhelwane wakho, you might fail to see the immediate impact. Kodwa ngelinye ilanga nxa sifike esikhaya ezulwini, uKristu Jesu uzasitshengisa ukuthi lapho esihambe khona kube le impact engakanani. Ukubana imphefumulo esiqoqileyo iqhakatheke okungakanani. Ukubana ivalue yomsebenzi esiwenzileyo umkhulu kangakanani. Usungazidelela nxa uzikhangela esibukweni. Kodwa umsebenzi ongawenza kumbe umsebenzi ongawuqhuba, isalvation ongayifikisa abantu, i-good news ozithweleyo ukuthi ziqhakatheke kangakanani, zisiza kangakanani. Ngelinye ilanga umlimi uza kusitshengisa in detail. 2 Kings chapter 7 iverse ngelika 9. Right. Basikhulumisana besithi. Right. Esikwenzileyo kakulunganga. Right. Lolu lusuku lwezindaba ezinhle. Right. Kodwa siyazithulela nje. Right. Uma sihlala kuze kuse siza kuba lecala. Mara khona. Ko-Israyeli kwaba le siege. Amabutho aseSyria bagombolozela idorobho lako-Israyeli. Angisho. Right. Bathe sebegombozele idorobho lako-Israyeli babe senza ukuthi okuthiwa isiege. Isiege bayalinda kuphela lina lize likhutshwe indlala phakathi. Angisho. Hayi selilomdulo omkhulu. Lilindile phezulu, livalile amagede lakhiya. Bona baphandle balilindele. Bayalinda bona kuphela ezongezi belakho ukudla badle balinde amasimu antaphandle lina liphakathi amasimu aphandle phakathi lileziphala kuphela okusesiphaleni kulikudla kuze kuthini kuze kuphele kungaze kuphele lizabuya lizocela lodwa livule lodwa ini igede selibulawa kuyini indlala. Kuthiwa kwaba njalo ngaphi ko-Israyeli kwakule siege kule mpi yamaSyria igombolozele. Kuthiwa balinda indlala yaze yathini yaze yachaya. Kwasokusithi labo abantu abangu4 ababelobulepheru amadoda la angu4 ayehlala wodwa. Antsho liyayikhumbula intshumayelo ka-Elder ukuthi umuntu olobulepheru wayehlala yedwa. So la amadoda ayehlala engu4 ewodwa elobulepheru. Now bathe sebelambile bathi ake siyekhulumisana lani, ake siyezama ngale kumaSyria. Engcenye bengasinika ukudla nxa bengasinikanga bengasibulala kuyafanana ngoba lapha esikhona khona sivele njani sesisifa. Basuka bafika ematendeni amaSyria. Bathe befika ematendeni amaSyria bathola ukuthi amaSyria kudala ephumile abalela. iBhayibheli ithi yona
amaSiriya bezwa umdumo wempi yezingilosi angisho baphuma ematandeni babaleka bachiya konke bachiya ukudla bachiya imali bachiya igold lesiliva babaleka bahamba. Now these 4 lepers bathe befike ematendeni awukazubone umuntu olambileyo ethola ukudla wakalamba umuntu olambileyo ethola ukudla bafika laphana uyazi bathola ukudla inhlobo okunye babechiya bedayi lokho akumnandi bedla okumnandi kuphela badla baze basutha bathe sebedlile basutha bathwala ukudla bayakugcina lapho abakugcina khona bathe sebebona iproblem yokudla isiphelile babuya balanda igolide nesiliva iBhayibheli lithi balanda igolide nesiliva baqalisa ukuthwala yini igolide lesiliva ngiyi mangazuze lithwala isiliva ayathala igolide lodwa kodwa utshaba bathwala yini igolide nesiliva bahamba bayathini bayafihla bathe sebefihlile bama bakhangelana awuyiqalise ukuthi ivesi leya engathi sizayizwisisa ngcono right base bekhulumisana besithi esikwenzayo kakulunganga lolu lusuku lwezindaba ezimnandi kodwa siyazithulela sidla sodwa uba singahlala kuze kuse we shall be held accountable. Asambeni khathesi siyebikela abendlu benkosi lolu lusuku lwendaba ezimnandi. This is a day of good news. If we tarry and we do not tell others, we shall be held accountable. Uma singathula singatshela abanye sizakufunyaniswa silecala. Kasambeni siyebatshela ukuze labo badle ngoba nxa bengasadlanga bazabulawa indlala. Asambeni siyabatshela labo bazothatha igolide lesiliva bajombile lapho bakhona kodwa igolide lesiliva kukhona balambile lapho bakhona kodwa ukudla kunjani kukhona. This is a day of good news. If we tarry and we do not tell them, they shall die in their ignorance. Phela kabalaqala kabakwazi thina singabatshelanga kuthi ukuthi bazakufa, they shall die in their ignorance. Hayi nina kalingizwanga lini khathesi abantwana bangamankazana bazala abantwana bebaphosele ema-toilet bazala abantwana bebaphosele ezintambweni abanye bababamba abanye balezibindi zokuthi uyambamba umntwana amtshila ikhanda ambulale. Kuthe ngelinye ilanga ngangisuka ekhaya mansize emayini ngithwele iSamsung Galaxy isesekufashion kudala ngathi sayisekho kufashion Samsung Galaxy. So waqasa ungena ama-message abangani bami abase-Vic Falls bendimela ama-message. Unfortunately kwawumele baqale befone bangakandithumezeli ama-message lawo bona kwasokufika maqala ama-message angenthusa ama-message lawo kwakulo mntwana oyinkazana. So phambi kwakhe kule ngqamu legazi lama-piece omntwana omncane ama-piece omntwana omncane kuthiwa waye ethethe umntwana wakhe wamquma ama-piece ukuthi kwakutheni isitori sangikhona ngisazange ngasibamba kuhle kodwa ngumuntu esasinjani esasimazi umntwana oyinkazana esasinjani esasimazi ukuthi kwakutheni ukuthi azathatha ingqamu aquma umntana amzeleyo enamo kwakhe asisazange sikuzwe. Kumbe ngcenye uyise womntwana wayephika isisu kankwazi kumbe ngcenye yena untombazalwana wayefikelwe yimoya yamadimoni yamthuma ukuthi abulala umntana wakhe kankwazi. Kumbe ngcenye umntwana wayeseyisatanisti kumbe ngcenye wayefuna ukudla umntwana kumbe ngcenye kwakutheni angizange ngibe kwazi. Kodwa okusalayo kukhona yikuthi thina sithwele indaba ezimnandi. We are telling the good news. Bekuqakathekile ukuthi i-good news leyi siyithwale siyeyifikisa kumantombazana lawa bangakaze benze into eziyingozi bangakaze benze into ezinjani ezimangalisayo. Kuma-night club namhlanje kulabo 13 years labo 14 years umntwana oyinkazana ole 13 years lole 14 years ugide night club ugide engagqoka nge-night club. But thina indaba ezimnandi sizithwele kasikazifikisi lapho kumele zifike khona. Abantwana abangabafana bagula imikhuhlane emangalisayo ama-STD elingakaze liwazwe bayawagula bahamba benuka ama-STD. But thina sithwele indaba ezimnandi sithuli lazo silunge lazo uthi ulungile
uyazithetha mina ngikhulumile umuntu mina yazithulela nanilungile mina mina nilungile ngicabanga noma ongangizwa ngicabanga nomakhelwane ye uyahamba eGehena uthule uyahamba uthule eGehena ngenxa yokuthi indaba ezimnandi uzithwele ngawo zifikisana lapho kumele zifike khona. The blood of those that die shall be called upon your head. Igazi lalabo abalahlwa in their ignorance shall be called upon your head. Lizabizwa phezu kwakho. Their suffering shall be called upon your head. Ngenxa ukuthi wena you are carrying the good news, but ikawuzange wenze njani uyifikise lapho kumele iyefika khona. Asondaba yokudlala le. Revelation 14 verse 6. Kuthiwa this is the everlasting gospel. uJohane uthi ngabona ingilosi iphapha emkhathini ithwele the everlasting gospel. Ivangeli laphakade, livangeli elizakhulunywa iphakade lonke, everlasting gospel. Abantu vele ayaphela aphuma ku fashion. Indaba esizibhalayo lapha emhlabeni ziyaphela ziyaphuma ku fashion. Kodwa leli vangeli esikhuluma ngalo, it is an everlasting gospel and lithwele impilo engunaphakade. Abantu bathwele nzima. Abanye bangamasathanists. Yakhumbula sile effort kwenye ibranch entshonalanga koBulawayo. Umfana omncane ole 12 years, wayela 12 years, 13 years. 13 years khonapho. Wayeyisatanist. Wabuya nodade wabo sakhuleka, sachisa izinto zangikhona ezithwele. Satanism. Sambuza ukuthi kanti lokhu wakuthatha njani, wakungena njani? Wathi hayi ngajoyiniswa ngumngane wami esikolo. Esesikolo wajoyina isatanism, waqalisa ukuperforma into zesatanism. Elawo sibila ama powers esatanism. Kodwa ngumntwana omncane ole 13 years. Kodwa thina ivangeli eqiniso silithwele. Kasilifikisanga lapho kumele nenze njani? Fike khona. Usathane kaphumulanga usathane yakho. This is the day of good news. Lo lusuku lani indawo ezini. Kumele sizithwale. Siyezifikisa lapho kumele senze njani? Lapho kumele sifike khona. uKristu Jesu wenze njani? Unqobile esiphambanweni. He has obtained a victory for us eCalvary. Igazi lakhe nxa ligeleza licho ukuphepha kwethu. Kuthi ukuthi elethi igazi akusamelanga lenze njani? Ligeleze. Engcenye xa umhlabeni esiqhuba ngekhorus yethu ivangeli umhlaba wonke. Maybe wena lapho khona uyananzelela ama opportunities owadlalisileyo awuhambisa ivangeli. Engcenye leli vangeli kade kumele ulifikise kumama wakho okuzalayo. Engcenye leli vangeli kade kumele ulifikise kudade wenu in time ungakawonakali. Engcenye leli vangeli kade kumele ulifikise kumama wakho, kubaba wakho, kumbe emnganini wakho esikolo. Ucampus lapho khona bathi kawulifikisa ngelisikhathi. Uthi wena namhlanje ngicela Jehova amandla ukuthi le imessage lami ngiyifikise komunye umuntu. Ngiphe isibindi engingelaso sokuthi ngithi spread this message ukhona phakathi kwethu. Sizaba lomthandazo. Ungaphakama sikhuleke. Ungaphakama sikhuleke. Ungaphakama sikhuleke. Ngangilindele angizokhangela isithupha sami sekuseni umuntu omdala wabefika wayethiwa ngubaba uMangeni
Kuthiwa ngikhuluma ngene. Wabefika sihleze ebhenchini so silayinile. Wabesibuza one by one. Wena ungena iphi church? Wachasisa wena ungena iphi church? Wachasisa wena ungena iphi church? Wachasisa. Wabefika kimi, wabefika. Wena ungena iphi church? Ngabe ngithi angeni church. Wabesithi ijakeli kangawe. Elingangena church? No, son, that's dangerous. That's dangerous. Umuntu ongangawe ongangena church. Hayi. Ayisikho lokho. Ngicela ukuthi ngesabatha elandelayo egaragini koManombe wayesahlala opposite igovernment lapha endlini eCouncil. Egaragini lapha opposite egovernment ubuye ekuseni khapha nechurch khapha. Ngase ngimbuza ngathi ngesandi wathi hayi ngeSaturday. Ngathi kule church engena ngeSaturday wathi isabatha sani. Right, the night before ngambone amadoda agqoka amasudu. Amadoda amathathu agqoka amasudu bethwele ikala kathaye ebhuku. Omnye wayesekucineni ngale, omnye engapha, omnye esesenta. Osesenta wayebamba ibhule lana esenta. Osekucineni elibambe ekucineni, ongapha elibambe ekucineni. Owayesesenta lo wayefunda amabizo abantu one by one as if ubizi register. One by one. Uthe esiyathutsha ibhuku leliyana. Bangikhangela bonke kanye bambuza bathi, "Kanti wena why ibizo lakho lingekho ku church register?" But ngasala lo mbuzo ukuthi iphi church ama-church emaningi kangaka. Ngithe nhlanga lokhuluma ngena esithi khona ubuye church ngathi yiyo amadoda amabhaji lawo. Ngoba ukhuluma ngeke wayigqoka ibhaji. Ngathi yiyo amadoda amabhaji lawo ngakweneleyo la. Wathi awayihamba kwabechange. So ngizakuthi ngithi mina uqhakathekile ukwenza ukuqhakatheka ukuthi lo msebenzi siwenze njani siwufeze ngelinye ilanga uNkulunkulu uzasinika yini ireward uzasinika ireward uNkulunkulu asibuthi senza cela uelder asiphe umthandazo ngicela uelder uSajo asinike a special prayer eyokusiqinisa kulo msebenzi esingene phakathi kwawo ukuthi sitshela abanye abantu ngendaba ezimnandi ezinqoba yethu. Baba uphezulu ezulwini ekuseni siyabonga thuba linjalo naleli izimpilo zethu. Cela Nkosi presence yakho sikhathi zonke kupheni kwethu. Siyawazi ukuthi yethu ngamunye lapho esehluleke khona ukuthwala leli vangeli sihambisa umhlaba wonke. Siyabonga Nkosi amathuba okusinika wona futhi ukusikhumbuza uba Nkosi sithwala leli vangeli sinike umakhelwane. Sinike lawo mandla, sinike lo mbono, sinike umlilo wevangeli. Njengalokho abanikayo abasendulo balithwala ivangeli, bangena lapha phakathi endaweni lapho kulengozi khona, ungavumi kodwa balithwala ngoba ubathumile. Sicela Nkosi usinike amandla afanayo, amandla okumela ilizwi lakho nokulithwala nokuhambisa kwabanye. Phakathi emhlabeni sikhona kwesibaba ngakwethu amandla sodwa singeke senelise besicela usithungamele insizwa zethu ziyavuma sithume singene emzini kule territory osinike kuyo sicela Nkosi sibe ingcenye yokuhambiswa kwevangeli lethu sithathelele amafutha ethu siyawazi ngamunye lapho khona sehluleka ukuthwala lo msebenzi baba sicela usinike futhi chance esibili xa sithwala lo msebenzi finyelele bonke osinike bona phakathi kwaleyo muzi webekezela baba sinike ulimi oluvumayo ukukhuluma ingqondo zikhangele kuwe ukuze lo msebenzi uthuthe ngendlela efaneleyo. Siyabonga Nkosi uthena izisebenzi zilutshwana Nkosi ubone kufanele Nkosi thina uba singene kulo muzi sinike Nkosi bonke abafanele ukuthwala lo msebenzi uyabazi ngamunye sicela Nkosi usinike lo amandla sinike leyo ngqondo ekuKristu yokuba Nkosi ngeke silale singahambisanga levangeli ngoba akulunganga ukuba Nkosi abaye babhubhe ezonweni sithi sinempilo evela kuwe. Cela ukuthi Nkosi usinike amandla singenawo amandla okuthwala umoya engcwele asithungamele Nkosi ngamunye kuyikukhuleka kwethu ogama elihle Nkosi uJesu. Amen.
Amen.